Hey, exam này to i economic terms anh chị han soi thuốc thôi cái là cái tia in share thiam thế nan hay can sia mà ino trang kai pui lek takin ka soi deuh zung zung don ani hei hi a full in YouTube ka upload don lova a full ka chu ka app chunga om don ti kha kan soi non le duwa chong ka soi khan a detail overlook tuk don lo ni atlang puya i in share thuốc thế nan exam na engi monitor lo trang kai thế nan ti ni tani bo hei inflation ani ta inflation chu inge kan ti chun inflate kan ti chun alien tual asang tual ti nani tani i chuta chun inflation a chuan i poisa hlutna lo niam tual kha poisa hlutna niam chuan thil mana sang chu inflation ani hei kan zia ka mizo tong in sia themna ka thil mana san chuan poisa currency value niam this inflation kan ti chu i hei poisa ti tlem manga inflation tackle tin ka zeka a omje chu inflation alo sang lu tukta a khata khanin i inflation sang kha ti niam nan khanin ti niam khas i disinflation ni tani khamia kha i sarkarin ati niam nan man ruwa eng moni manga then khata chonin poisa lengwa kha ati tlem tani poisa lengwa ti tlem na man ro chu engtenge kan ti chuan entinan interest rate te ati sangang interest rate te ti sangan ni chuanin tuma in bank ka poisa kan puk tu vak lo nga tro ben ka tanga poisa kan lak chhual lo chuanin i kholaya poisa lenga kha atlem don ti nan tani chuan repo rate kan ti me bank ina RBI ne tanga poisa an puk na rate pokha RBI na ti sanga chu te ti san chuanin i bank ina RBI tang kan poisa kha an puk me thei don lo ba chan chu i repo rate kha sa na wangin khating te khanita a chi sang omani i soitur atamani India chun inflation hi WPI wholesale price index ti in an measure thinani deflation kan ti ve thung ero chu thilman tla hiam le lu tuk hin tani omje chu hetiang hen han ngei to taila thil hi hei hi a level pa ngai ang ni tameta se chun a level atang hianin he ta hianin thilman lo sang chho tial ta se chu inflation ni ta chun khami sang chho tial ka hemi level a hianin sarkar khanin da thlak le tum ta se disinflation enge moni mangin da thlak tum ta ni amai ro chu thilman heta a level ai niam lutuk ani kha chuanin deflation in tani kha at traffic kherlawani achan chu negative growth i indicator po hani ve thawani ram kha athang vak lawani ti na po ani thawani achan chu inflation hi a om chuanin i poisa a leng wa khatam shim ta inflation a om chuanin kholaya chu ma chu inflation a tam chuan a om chuanin i enge inflation hi sang over ni low control thei chin hi chu economy ta na thani en achan chu poisa leng wa khatam chuan ha thok ten tamanga nan thok ani chuanin ram chung economy kha che tin ani meta chu wang chuanin i thatna ve thoni chuan hei dearness allowance kan ti angchi te hi consumer price index a chutani CPI WPI hei hi englova e MCQ an zo du thin o inge stagflation kan ti chu stagflation chu i ka soi khan economic growth nan hi inflation ngai ni ma se inflation ombok si economic growth chuang si lo hi le employment rate sang chuang si lo mo i a hi stagflation an ti tani inflation hi heta sang over ni lawa chon employment rate ta po hi alo sang deuh tlang pu ni mi in ma se sang box si lo economic growth chuang big box si lo khanga kha stagflation an ti tani stagnant tin ani chon heta ka thil zia pakhat hian en taula inflation asan chuan mi hian poisa an safe lo an mang mai thin hei hian short term a growth asiama long term a thalo ve thung hei chu wang chun inflation hi check ngai tani chun headline inflation ti omta hei hi WPI inflation kan tia wholesale price inflation kan tia hei hi food le oil vel an chutani headline inflation hi mo food le oil vel mase headline inflation a hin service a tel lova chu wang chun inflation clear picture tak kha atilang thelawani inflation ani phung tak kha tilang thelawani
chuan inflation chut dan heta hin kalau tilang le inflation hi base effect nen an chut thin an tia a base inflation chu entinan sangni som pariat kha a base ni ta se I sangni som ni a inflation chut don chuanin I sangni som pariat aminen khanin ante ta a chuta tang chuan inflation a kha engza in nge san engza in nge a hniam kha an chut thin ni chuwan chuan a base a kha poimo ta ni o